салом алайкум тамошобинони канали мо тури чандин сол буд ки влог кардана ба истилоҳ заморозит карда будем, ях кардаги будем. Ана имрӯз рӯзи 21 марти соли 2025 шаҳри Ҳисор мехоҳем шуморо ба ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон, тоҷикҳо шинос кунем. марҳамат, навора тамошо кунед. намоиши ҳунарҳои мардумӣ. Сумалак. Yeter handal oldu. Kuzey Misin.
намоиши ҳунарҳои қадима, эҷодиёти қадима, эҷодиёти нав, дастовардҳои мардуми шаҳри Ҳисор, таомҳои миллӣ, ҳунарҳои миллӣ, сумалак, кӯзаҳое ки баъзеашон чун таърихи Ҳисор, таърихи бостонии Ҳисор тақрибан 2700 сола умр доранд. хулас дар ин ҷо бисёр чизо аст ки ман наметавонам ҳамаи онҳоро номбар кунам, вале худатон бинед. бовар кунед мардум як намуд эҳсосоте аст ки вая хеле видеоқати нишон дода намешавад. Як намуд кайфият, як намуд афтовӣ, як намуд атмосфера, як чизое ҳаст ки вая намешавад хеле ман шумо дар полни ба камера бигирам нишон бидиҳам. хулас бениҳоят ҳавои хуб, ҳавои форам. як худатон бинед. Вот смотри, например, вот это 2 килограмма, это самая маленькая. Вот лука такой. Espera aí.
چقدر دیدیم هر گونه دستبافا حتی با من چی پسند اومد که حتی دستبافای کاغذی هم بودن به نهایت با من محبوب شد. باز در اینجا بسیار نمایش هست، بسیار از دسترخوان هفسین و هفشین بغیر از هنرهای قدیمه هنرهای نو هم هست. حاضر می رویم درون قلعه. ما را چه انتظار است؟ ما آستا بروی دروازه میبریم. چه خیدیم؟ اگر کمتر احتیاط نکنید دخترها میجخند تو. میدرویم خوش در داخل قلعه هم باشد نمایش هنرهای مردمی رفته ایستاده است. دختران، خانومان، خواهرها، اخوان لباسهای ملی کتی. اگر بچه‌ها هم لباسهای ملی میپوشیدن زور میشه. با اون اتمسفر میشه. آدم به نهایت بسیار است، به نهایت بسیار. همه نوروزی آمده ایم. خلاص خیلی بسیار است. هنگامی مهمان آمدن راه را از خیلی دوری علاقه بند کرده بودن. من ایرانی هستم. در امفی‌تئاتر قلعه حصار باشد همه تیاری به کنسرت هستند. ما فکرم طول بیگاه در اینجا یگان کنسرت خوب برگزار می‌گردد. برای مردم خیلی تیارند، یا بیگاه یا خود حاضر، چون که مردم به نهایت انتظار شدن. شمس ملکا را بینید. حاضر باشد ما
ба тарафи боло ана мерем то ки бинои навбатиро панавор гирем. хуб мо майда аллакай мебароем. мо ба боло наздик омада истодаем. хулас аз сабабе ки рамазон аст камтар қиинтар аст баланди инҷоро баромадан. аз боло мардум хело бисёранд. мардум хело ҷамъ шуда. хуб мо хело наздик омадем. хело мутаассифона сохтмони бино пурра ба анҷом нарасидааст. аз ҳамин сабаб дарҳое ки бояд дохил дароем маҳкаманд. ҳоло сохтмон идома дорад, вале вақте ки аз ин баландӣ ба поён назар мекунӣ манзараҳои бениҳоят хубро дидан мумкин аст. ҳозир мо рафта ба шумо нишон медиҳем. саҳни қалъаи ҳисор. консерт бошад дӯстон, худи ҳозир оғоз ёфт. мо мехоҳем ки влоги имрӯзаро ба анҷом расонем, чунки манзараҳои бисёр зебо бисёранду, вале мутаассифона мо тасмими ҷиддӣ нагирифтагӣ будем ки омада навор кунем. аз ҳамин сабаб манзараҳои зеборо вақте омадем дидем, фикр кардем ки ба навор гирем. мутаассифона як вақти кӯтоҳе ки мо ҷудо карда будем барои сайр ба анҷом расид. боқӣ худо нигаҳбонатон то дидори оянда.